les Kabyles, a toujours été une forme de résistance, de courage. Chanter était un moyen pour nous d'exprimer notre colère face à l'injustice que nous subissons depuis plusieurs siècles, afin de lutter contre la répression et la dictature. Bonjour à toutes et à tous. Azul Filawant, Azul Filaou. Ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, Majid al-Farh Mzhoum, Majid al-Farh Mshrah, ظل فرح نتذوق اليوم ظل فرح مسير ذي الدير ثمانية محباس نسرتي les prisonniers kabyles ذي الدير aussi ثمانية توشورين نسن أخطر le colonialisme algérien en condamnant des personnes innocentes ils ont aussi condamné leurs familles et toute la Kabylie. Je sais aussi que c'est pas facile pour vous, pour nous tous. Dans ces moments difficiles, que traverse notre pays, que traverse la Kabylie, avec toute cette terreur, manipulation, propagande, que l'État colonial algérien a mis en œuvre pour désorienter, déstabiliser et surtout faire peur aux Kabyles. نزرع ماشي ذينيك سهلا نزرع لكن ثقفيا هيديا تسداو لون قباليا تقديا نلحظ تقديا نلحظ إذ لا يوعاري وكنو قباليا كنا ذي الدمسلي نغادي فد نغادي سبيا 80 نس أشكو ماذاك لا نسلايا نكونيو في اللسن نعود نهيرا نكونيو في غاينسن si on s'exprime pas nous en leur faveur qui va le faire c'est notre devoir de le faire هاد نبدا غير زعما لي قبايليين يكتوحسن سداو للكولونياليزم الجيريان سداو لنكشونا لها سنة زايريان Attention, qui ne sont pas d'accord avec cette appellation du colonialisme. Mais ma question est comment peut-on qualifier dans ce cas-là un État qui emprisonne en masse des personnes dont leur seul tort est d'être kabyle, dont leur seul tort est cet amour qu'ils portent pour la Kabylie, de faire d'eux un procès politique. Comment peut-on oublier ces centaines de victimes d'un État raciste, des centaines de personnes qui vont passer leur vie en prison, حاول الناس نتودر اليوم أخطر لقبيليين يلان ذنوا غريتون أزواو ذا بابات ويوالا نارا يليس ثلول ديال الحبسي كلا ذنوا غريتون الباخوش محد يديسرون في مثيل يديسرون يماس ذنوا غريتون سيفايت ذنوا غريتون الأسدي اليوم ذنوا غريتون ميرا وفيا خاي سعيد سعيد ومقام سعيد مازيو الخيم ويذنكي وفري بيسير الفضاء 4 ديال عمريس وفكرنا لا وسعنا نفسا نكونو في النكذارة هكذا ويجبني غنمرة ذا نوريت مطهر ذا نوريت النسيم ذا نوريت نميز et la liste est longue. J'aurais aussi que un tas parmi nous, سننمو موايون يارسن جاري محنا سيكيد في ذرا نغضوي يكفوتو في ذرا غارا إمي ماتشيون نغاحث يسمر بيديان يارون جاروي كذا يسمر ليني ذا الجاري ذا مدوكنيك ذيك ماكي خاص ما نعذوي وذا ستمني ضار الحبس كني دينا ودم واحد السيديان يكون سفكع الصوت أزول في الأكل أزول في الأول
شو الدنيا بس نمرة يقدر يسود سن تمليلي ثقيل تمليلي إذا من الدكشمن أروحنا نديع إثل المنفعة ذا أمداد لن إن كذا فقيل لن ذي الحس ند سميس ثورة النساء نيغا سوي الحبس اسمني غيرهم يوعدوا جو سي سكو سي وثاد اسكواس الحبس كشما 80 كيلو فغاس 63 كيلو كشما سيدارني وفغاد سيرين شاز غلمت دونك إن خلافاكي يسعن فيك مجال تكتيوين النظام ستادير اوكي ديلي دوبينيون أكني بوي أما ذا بركان أما ذا ورا أما ذا شبحان أما ذا زقوا سيال أمنا تسيدونيذ وسن نتمنى ياسن أدفغن سي الحبس دي السن نتسويسين على ذا شي الحبس مي سنن ذا شي إذا سمن الحبس مي on n'a pas vécu la vie d'un prisonnier donc liberté à tous les prisonniers de tous les continents du monde.